دم باش خواندکار هجا و دلال آنام دوانه که نه دیسا به دورانه شخوا وانه ما سر جواکا خوزایی بری آنا دوانه بری آنا که دم سر پیشکتنا مروفا آخرین سر جیانا مروفا به چه رنگی بون لکوی داری دست پیکرنا وانا بون و لکوی داری جهانی هاتن بلاف کرن بلاف بونا وانا چه رنگی بون چه پیشکتن بوانا رو چه بون جهلا فیزیکیا وانا به جهلا مجی وانا به جهلا هشمندیا وانا به چه قصه پیشکتن بوانا رو چه بون چه آمور افراند بون اوانا گش امکارم بیجن دکوین نوا جواکا خوزایی ده امی دوی وانه خود وانه مهنکی کرتجی امی تید جواکا خوزایی بیناسه بکن امی سر با آخرین بیشکی جادمی حتی کی جادمی دست بکری و چند سردم دندری به جواکا خوزایی دن دست بکی امی وقت بیناسه کی بدن جواکا خوزایی جواکا خوزایی او جواک بونه یا گوش دما وقتاندنا مروفان جه پریماتا هاتی چکرن حتی دما جواکا هیار رشیک حتی به دمی امجر بیجن جواکا خوزای بری گو طبقات چه ببین بری گو چینه دست بکی چه ببین بری گو ظلم زوری چه ببین امجر بیجن دوی دماهانه ده مروف برنگه کی خوزای جیان دکر او برنگه کی خوزایی دا مستندنی وانا به دور هبون و هر چیزی گودنا واینا جد افراندن دکت خدمت هر کسی هندری وی جواکا هانیده ما نخواه پیناسا جواکا خوزایی مگو چی او پرگالا جواک و جواک بونی کجدما و قطاندنا مروفا جه پریماتا حتی جواکا هیارا رشیک حیاوی دماهانی بردوام کریه امجر بیجن دما جواکا خوزایی شخوجناوی خودیار دکه ده هر تشتی وینا خوزایینه او لگوری یعنی خوزای جیان دکرن تشتکی ظلم و زور وقت دمی منی آنات هندری وینا ده تنبون یعنی جدما گو گردون هاتی آوا کرن دست پیکی زندین دست پیکی جه زندین یک شانه حتی گو درباسی زندین پرشانه بونه جه یک رنگی حتی گو درباسی میلیونی رنگا بونه اوانا گشت که بشه جواکا خوزایی ده جواکا خوزایی به پیشکتنی گوش دست پیکی ده هاتن چه کرن حتی وک دما گو طبقات تین چه کرن ده نوا بینا ده اف پیشکتنی گود هاتن چیکرن دست پیکی مرو وابش رنگی جیان دکر برنگی گو نوا کلانه که ده جبو گو خواب پاریزن دگان هفدو دما گو بری گو کلان بین چیکرن مرو وانه کاری بو یک تانی خواب پارستایا جبر گورگته دیار کرن و تی ناس کرن گو مروف زندی حری لوازد نوا جواکه ده جبر وینا بتنا سری خواه مروف نکاره جیانا خواه بردوام بکه جیانا وینا مجبور دبی جبو گی جیان بی بردوام کرن به جواکبونی هبو جبر وینا هیدی جواکبون چه دبی او جواکبونا هانی او کم کرنا لسر هفدو یعنی زیکی هفدو گو به هفره وک رنگی کوما به هفره جیان دکرن یا به هفره جیه کی ده چون جیه کی ده سده من وینا هبون جبو وینا نزیکتیه وانا شفدو رو هبون سده مایه که فری چاندا چبون آخوا پرستنی آد دوا خو تیر کرنی و آسیسیاجی خو زیده کرنی اوانا هر سی وقت جواکا خوزایی ده کاری واناش بو وانا بو خو بپاریزن خو تیر بکن و خو زیده جی بکن به وی رنگی ها جیان دکرن شخوا دوی دمیده به چه رنگی بوجی جبیس حیا پنجی کسی هیچی لکولین لسر وینا تین کرن بلکه زیدی پنجی کسی جب هف دور جیان دکرن رنگی گو جبو گوان درفت جیانی هرسی که گو مگوتن به هف دور کاربن وان درفتا بکینن سری جبو وینا اف کمبونی هانی چه دبون اف کمبون ناوی وانا دبو کلان اف کلانی هانی بیست حیا پنجی کسی به هف دور جیان دکرن و دیروکناس لگوری آمور و برهمین گو هاتن افراندن جوان دمی هانی و دما هانی دما جواکا خوزایی لسر سی سردما جی بلاف دکن سی سردما اوایاتی بلاف کرنش خوشوانارد بیجن سردمین کفری سردمی کفری سردما پاولوتیکی سردما مزلوتیکی و سردما نولوتیکی شخوا اف هرسی هر یک وانا یک ما بتایبەت لەسەر وانە هەیە ئەو وانە هەنێ مێ هەر سەردەمێکی لە حاڵێ وێنا
de çet hindri van serdama daha çekirin, çi peşketin hatını çekirin, çi avakirin hatını çekirin, çi hindri van serdama de jikija sali hatta kija sali berdevam kiriyi bi vî rengî hanî me ser ve hersî serdama jî duwaneya waneyên xwenî demên pêş de em ê ser wana bisekinin. Xwendekarê hêja û li waneya me bi dawî dibe em ê xalê sereke ê waneya xwe em ê vegerînin. Me got waneya me ser civaka xwezayiyê destpêkê me civaka xwezayî pênase bikin ew pergala civak û civakbûnê ya ji dema got mirov ji prîmata xwe dibe heta dema civaka hiyara reşîkê avaya em jê dibêjin civaka xwezayî ji xwe civaka xwezayî dê pêvajoya ji dema got ji zindiyên yek şane û du şane û yek reng û milyona renga heya got darbas dibe û heta got digihê demên prîmata jî mejwer got prîmat jî zindiyên herî dawî û nêzîkî mirova jî bi dema hate derketibû ji vir û pê de ji xwe civaka xwezayî dest pê dike evaya ji xwe beriya niha bi milyonê sala ev tiştaya hatî çêkirin mejwer got me got destpêkirina mirova ji xwe 7 milyon sal li gorî zanyara tê çêkirin di vir de ji bonakî got mirov me got zindiyê herî lawaz nava civakê de ji ber vê na civakbûn jî navayê çi komkirinik di nava wana tê çêkirin ev komkirina hanê bi armanca xwe zêdekirin û xweparastin û xwe zêdekirin û xwetêrkirinê ye xwe parastin û xwetêrkirin û xwe zêdekirinê bi vî rengî hanê jiyan dikirin ev jiyana wayî komkirî jî ji 20 heya 5 kesî di hindirê wê nadebû bi navê kilana dihat naskirin ev kilana hanê jî sîstemik wê nehabû em ê derzê bê di ser kilana jî baş biaxivin û li gorî lêkolînê zanyara yan ê got lêkolînê xwe ê dîroknasa gotkirinê civaka xwezayî sê serdema belavkirinê serdema pawlotîk û mezelotîk û newlotîk her yek ji vana waneyek wanayî ser bi xwe heyî. Wilo xwendekarê hêja waneya me bi dawî dibe em ê pirsê nirxandinê çareser bikin. Pirsa yekê çima dîroknas navê serdemên kevirî li civaka xwezayî kirine ji ber got amûrên xwe ji keviran çêkirine yanî amûrên civaka xwezayî ji destpêka wê nadime wana derbas bû jî mejwer şirovekir giş her yekî me got çi qasa amûr ji kevira çêkirine. Mirovan bi çi awayî di civaka xwezayî de jiyan kirine. Me got mirov li hemberî zoriyên serdeman xweseriya xwe parastine û jiyana xwe domandine li hemberî van zoriyan fêrî çanda xwe parastin, xwetêrkirin û xwezêdêkirinê bûne. Pirsa sisiya civaka xwezayî di çend serdema re derbas bûyê diyar bike. Ji xwe me got sê serdemar derbas bûyî serdema pawlotîkê, serdema kevirî ya kevn, serdema mezelotîk, serdema kevirî ya navîn û serdema newlotîkê, serdema kevirî ya nû. Bi vî rengî xwendekarê hêja û delal waneya me bi dawî dibe hetaya waneyekê de hûn bimînin xêr û xweşiyê de.